Ugoko ne kwa Kikuyu podcast. Thutha wa Uhuru Muigai wa Kenyatta kwaria na kuga ati Rigathi wa Gachagua na andu a Jubilee matige kuruma andu aria angi, andu ni mariatete na njira tofauti. In fact, ona andu makoretwo makiruma Rigathi wa Gachagua, Mbogo Njiri na angi kou ni mariatete. Now, thutha wa Uhuru kwaria maundu macio, kambi ya Ruto ni atigwo matawa-ini. Kambi ya Ruto na Kithure Kindiki ni matigwo matawa-ini. Makoretwo makienda kweyukania kirima na njira nene muno, no Uhuru nioka na ni anyitithania Mount Kenya region, ni kuga andu matige kuruma aria angi. Mount Kenya as a whole is united. Okay? So, kambi ya must go ni atukanirwo. And as we speak, na kodona kura cia Mount Kenya ciothe tugethi mwaka wa 27 kura cigakorwo cire faini rimwe. Maisha yake ni gukona ngayukano, no ngayukano eyo Uhuru nioka na amenina. What next? Guys, haha niho very interesting. From my point of view and from where I sit, tutathiete muno twahota kuona Rigathi wa Gachagua na Uhuru Muigai wa Kenyatta makigeithania. Andu aya mahota guka hamwe na meke kindu gigwitwo handshake. Agikomerio ya Uhuru ni inainia kambi ya must go. Handshake ya Uhuru na Gachagua igakorwo ihuana atia? Very soon, ladies and gentlemen, ndona maundu magethie, ni ndona handshake haha mbere, na ni hinda tathiete araihu muno ya Uhuru na mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua. Uhuru kuga Gachagua ndakarumu, it's a big win for mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua. It's now high time on a team ya Rigathi wa Gachagua matikarume team enweke. Maure politics yao gutari kurumana. Now, andu ni mariat na njira nene muno. Raikana kwena andu marokete makaruma Rigathi wa Gachagua uria mekwenda guku thiini wa nenda ni a Jubilee ni tuonete makirumana guku uguo na ma support Matiang'i, but Uhuru amatiga matawa-ini. Nigwenda tuone reaction cia mundu gwitwo Mbogo Njiri, reaction ya Chagama Juice, ani makoretwo Mbogo Njiri akoretwo akiukira Rigathi wa Gachagua o muthenya uyu content ni yathira. Majuice of late nituonete agiukira Rigathi wa Gachagua na njira nene muno. Neke turore comment ya mundu gwitwo Shiko uria wahutia mundu. Neke twambie na text ino ya Shiko hutia mundu, then joke ya mundu gwitwo Mbogo Njiri, then joke ya Chagama Juice. Turuhutia mundu Shiko hutia mundu in a point amwone uria wa Mbogo Njiri augite thutha wa mundu gwitwo Uhuru kumaikia under the bus. Shiko hutia mundu augite ho, mumeona vile watu huachoka mata. Nimuona wale andu matiga matawa-ini, hata hatujui walisikizania wapi. Ati ona matiui maiguithanirie ku. Koguo kwena hotekeku Uhuru na Gachagua maiguanire tene. Mwizi wa mbuzi Uhuru hawezi samehea acio ere tutige ciao tondu hivi ndio mtu wachwa katikati kumbe walisameheana na wakasonga mbele. The goal is one. Still team ya mundu ogwetwo Ruto ona no ikyo matawa-ini akimanisho ngwa Gathoni wa Mucoba ni maikyo matawa-ini. Ithi tio makoretwo makiaria Gathoni ni ndarite horo wa mburi cia Uhuru iria ciairwo. Ithi mutigwire akiaria Kimanisho ngwa ithi ndoiguire akiaria horo wa mburi icio ati Gachagua athondekete. Now where are they? Uhuru ga Rigathi wa Gachagua tigana nake, where are they now? Wameachoka mata. In fact, ona timu ya Ruto matiguru matai no ndu akwareria gatagati ka difference ya Uhuru na mundu ugwitwo Gachagua. Oh no, under the bus, because my now weapon ya kuhurithania Gachagua na Uhuru.
Gachagua na Uhuru. They had that weapon, but now where are they? Na kesho kuhutia muda wa terere. Watu wameachwa kwa mata. Ni noma si noma. Ni fire si fire. Lakini tuone oyo wabo ugojiri augete. Oyo ni atigwo matawa-ini. In fact, wabo ugojiri. Atigwo tena content by the way. Bazoum amesema watu should not insult others, especially if you are in Jubilee or there's Bazoum amesema watu should not insult each other, especially if you are in Jubilee. Otavesha ja tilikoigatwo. That is in order. Our part, we will keep exposing Gachagua without insults as we have always done. Riu mundu gitwa Bogojiri areyumira riu ni kwendea na mbere gukira gatho wa Gachagua ati kwendea kumuruta kuga eka very soon takende mwire mundu gitwa Bogojiri ahota kuigatwo kiama-ini kia Jubilee because it's clear kuringana maundu maria postaga hena andu akoragwo akirutira wira. It's clear hena grupu akwa akirutira wira. Hii ni grupu ya Ruto. Ogo ni gwa react tunome kwenda kuruta mundu gwitwo gatho wa Gachagua mahitia. No riri uyu ahota gukwo ewa mbere guthecithio nja kuringana na Uhuru uria uga. Hola Buchere Majuice uyu operate tuonete agiukira gatho wa Gachagua muno akiuga Matiang'i. Majuice augete o. This is now settled. I will only sell Matiang'i manifesto, but let us be honest to each other. If they attack Matiang'i the way they do it day and night, do we follow Jesus' rules that if he slaps you in one cheek, give him the other, or we go with the law of Moses, an eye for an eye? Ucio ni Honorable Majuice. Na ugithikiria video hego Uhuru agwetire mundu gwitwo gatho wa Gachagua. Andu ni makenelukire hena kiundu kiuma ku andu makeneluka andu maugiriria niki tondu Gachagua ari ngoro-ini cia andu. Rega mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta nionete gabere, and from my point of view Uhuru ni ngo arenda kunenganiriria muthigi wa Mount Kenya region. Hena mundu akoretwo ageka off late hena observation igire ndona kuhanira na kwiturura ni rokire arauga health yake kana health wise ndari sawa. Hena andu aria akoretwo agifight still nioka aniaria oro wa Gachagua na Gachagua ndakahutio. Mundu macio mere ungirora kundani Uhuru ni amwite that if anything happens ni wega gutia Mount Kenya at peace. God forbid uti ndu gwikira Uhuru, but God forbid if anything happens atia Mount Kenya intact. Uhuru ni anyitithania Mount Kenya na njira nene muno. This is what we wanted. Kasongo arendaga kurithania Mount Kenya, kumigayukania Mount Kenya matikaria kindu kimwe. Abunge aria methini wa timu ino ya Kasongo ona matigwo matena content, matigwo ro uguo just because he has spoke ni anyitithania Mount Kenya. Kasongo muthenya wa umuthenaira onete nduma Kalonzo rakwa embrace kule mwena wa Nyanza gukona kwa Uhuru ni anyitithania kirima. Kasongo ekorerako newe faga na mwaka wa 27. But by the end of it all, what will happen, ladies and gentlemen? Nikigwikika Uhuru no agoka auge Kalonzo tosha no makanyitana gatho wa Gachagua, na by the end of it all ni makauga Kalonzo tosha. That's the thing. Hena video na mwikira ngi maraterere inyu ni muonia uria higo ya mathiko ma Uhuru kana members kule Nyayo Stadium Kalonzo aigira Uhuru aumire gite-ini kiria aikarite agethi akigeithia Kalonzo makigeithania. You need to revisit those videos. Na mwikira video mathire makigeithania na Kalonzo wega pio. Uhuru okeire hari agethi akigeithia Kalonzo niki. That tells you about the future guys.
This politics. And some of these things ni science ya kuonia future ule kuikara. And that's how things are, ladies and gentlemen. Moni manyuma iko huko ni kwa Kikuyu podcast. Thank you, God bless you guys. This is what it is. Kwani iko nini? Thank you kwa matine. Amrathime.